Puji kita usai Tuhan ta wanita dodi haleluya nomor 45 ayat sada pakon ayat 5 malas ni uhur na bagal na uang bilang toton. Doding-doding Natal terbuge do isap yana. Dekorasi pakon hiasan Natal be doma bue oma tarida isap yana. Mambaher lambin jagia tongon panorang Natal. Tontu lang hatadingon age uhurta. Dihut ma pataridakon malas ni uhur marhite nadop tubuh Yesus napaluakon kita kumbani sorot ni dosa. Hita haganupan sisa daha persayaw haholongan do ne bata jana halani holong ni ay seng marosuh iya ako adong na mga gojol main balina laho pasaut kon surai isuro do anak ni nasasadai tubuh duniaon ipalume do dirini jana itarin ko do hasangapon ni bahkan sirsir do iya gabe galangan nagabe tobusan ni dosata bujur mahita balingoluon inma tandari nadop tubuh homa Yesus Tuhan bani uhurta. Anggon na pikir tongon sonay mader layak ninay bata jolma patdosaon ambit mahinan lang roiya ay lang uhuman mando jambata halani dosain au hap janahita hagwana pando nangin si uhuman gatung bani hayu parsilang ay tapi halani holong ni domay pakuhon Yesus uhuman nasa hira gabe perbagian nanta sirsirno Tuhani tubuh iharang ni pinahan inma hataridahani na tongondo iya martoruh ni umur anggo sonai atap sonaha janak ahape hajonjonganta lampatut ai mambubai hita ubani ijang ni umur sadokah marpamasandean hita bani pikiranta ia jampon kita habayakon aido nahotop mambahin gabe har age hasadaonta patubuni Yesus ma nagabe tolak ukur bata dearando gabe si partoruni uhur marimbang bijang maruhur indona iharosukon Tuhan Halani holong ni ate dinay bata bani dumiaon palado isuro anak ni nasasadain halani ay ako pe maningan holong ni makasoman ko jolma mangulupin na makakurangan jana say tutupon ta uhur ay kay panangarta dokpak durudorong ni hasoman na mangindo pangulugyan pa bani horjaku hari-hari Hotopando utung na hupikiri tapi dok pujalo Yesus in gabi sadari ma hagaleko
pakon hale pakon ku ai. Nataluk do hape songon Yesus ai au. Sir-sir manggalangkon diri bani jolma. Janah pikiran pakon parlaho nasonindo patut iparpala-palai kita bani goluon. Janah panarang nima patut hitaman sarihon aha na perlu bani hasoman. Nini ukur boy majupa hasonanganin marhite gogohku. Hape lamin hugogohi mangayakin adong itanohon. Lamin do nahu parayakin. Dia teh marau Tuhanin. Doni gabe hubotok ma ahadona tomon napatut si parayokonku bani goluhon. Ay mah goluhan si sadokah ni dokah ni. Dok ijaluhita Yesusin, mugama uhurta, pikiranta, parlawanta, apa persahapta. Haganu pargumliton ni goluta, maningo pakendoin laho pasanokon Tuhan. Aserodo kami, lamin tangkas mabuah ni hapor saya honta. Lanjarin mahoma gabe hak saksini lapor saya, bani perdalani goluhon. Dia te maroh Yesus ku duniaon gadedong hasoman ku bani halak na tading maete nalang maramang nalang marina na masombu na tarpujul na loja janah na gayotan bani goluhon gabe margogoh ma na gale gabe bayak age pena masombu. Terima kasih ma bangun Tuhan Yesus bani holong pakon hidup ni uhurmu bumban kami. Haganuk doy di taon hidung Yesusin. Halaniay, talukma hatal makta jadi tupa bani Tuhanin, nasir-sir roh ku dunia. Lama biar behita porini aha penamasa pulo bian ni ariusek. Aia do raja natar sulur, namar gogo laman taluhon kuasa di duniaon apa rosi-rosuni. Halaniay, atau hitama pakai ham maau Tuhan gabi panondang nama nondangi buih nagolak di tanah. Amin.